Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqal wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika khatamin nabiyyin wa akramil awwalin wal akhirin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wat tabi'in wa farrij 'alal muslimina ya qawiyyu ya matin waqfi syarradh zalimin wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad muhyin nufus salatan a'inna biha ala jami'id durus wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad habibil mahbub syafil ilali wa mufarrijil kurub wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. Amma ba'du, sadatana al-a'izza minal alawiyyin wal masyayikh wal aqriba, sesedajana batan kaula amul ja'aki torna azimaki seliran semulja kiai hadiri sareng sedaya keluarga epon selaku saanyepuwe Masjid Baitur Rahim Pakamban Laok, sebatan kaula muljaki sedaya jamaah masjid lake ota bebini tuah ota bengudah baik secet seben arenah lema bektoh ke masjid otaba senamong sempat pak bektoh ke masjid otaba sesempat telo bektoh ke masjid otaba sesempat du bektoh otaba sesempat sabektoh edarum saare semalam otaba sekun sempat seminggu sekalian entar ke Jumat dan meloloh otaba sesempat setahun dukaleh Idul Fitrih ben Idul Adha itu pun mun andi sarong anyar imun tandi pah tak nyongop sekali sesadeja nebetan kaula mulja kitor na'zimaki para remaja masjid Baitur Rahim, ajunan mustami'in mustami'at wal hadirin wal hadirat sesadeja nebetan kaula mulja ki. Alhamdulillah dan kula ben panjenengan sedaya paring apangki neng kenengan se mulja kak dinto bulan se mulja malam se mulja dalam acara se mulja. Kemuka kula ben panjenengan sedaya ketolaran muljana. Kula ban panjenengan apangki bulan semulja. Bulan apa mangken? Recep. Bulan Recep kak dinto salah setong bulan seemulja eki sareng Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an edebaki minha arba'atun hurum. Dalam setahun 12 bulan kak dinto beda 4 bulan seemulja eki sareng Allah. Ponapaan seempak nang Quran tek sebut tapi jelasaki sareng Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam tebu epon beliau bahwa 4 bulan semulja kak dinto dabuna Kanjeng Nabi telok bulan along polong setong bulan jomblo. telok bulan along polong setong bulan mencel katibi
Ponapaan 4 bulan ben ponapaan setelo along polong kak dinto Zulqa'dah cek pon orang Madura teselpet takepek kula lambak ki kana enjak mak tak nyaman bulan setong rejan kula karena ben kula selain bek nyaman sorah mak nyamin bulan sorah karena bada Asyura bada tanggal 10 Muharram sehingga kemudian bulan Muharram jadeng maturi kocak sorah Sapar nikah ki maso ana pasapar dari ca Arab sofar orang Madura kan melarat sesema fasya sofar melarat yang mempas sapar gelak gula ngidingaki nyama kula para fasya gelu tak lopot seporan Zainur Rahman Hammam mekwa kimun bahasa Indonesia sih putun saper kana Pak minta foto siri ya Pak Muhlis aku cek tang Facebook banyak Pak foto gula saya tak patewat megawat rekan mun laten cet Zainur kadengan lah nika geng Zainur Rahman lah karang kuy Hammam tapi nyama kula ca Arab dari ada Muhammad Zainur Rahman Hammam ngakui beni Hammam mun Hammam jeding billahi kula tak lahir jeding tuh ngoreng soke ngaruh lahirkan lahir jeding nika mun tasdid Hammam jeding mun teh tasdid Hammam tadi tera Pak dadi mun ngunjung boleh je boba nya makula mun yo ba selamat nah double sallu ala sayyidina Muhammad dadi sofar Kamatura tadi auba sapar sorah sapar molot Rabiul Awal ematura auba molot masuk akal karena Rabiul Awal peringatan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam molot rasol masuk akal dilawal sorah sapar molot rasol dilawal Jumadal Ula dilahir Jumadal Tsaniyah recep pakune matura reba nika bulan Sya'ban matura au berbe nika cek pon dari bahasa cebah ruah matura kan tak bisa we nang cebah we matura tetib b cebah watu matura cebah wajan matura iki na baiki cebah ruah depak kamatura reba masuk akal anapa mak ruah kiai karena cek pon bulan recep ka bulan reba ka dinto bejena orang ngain roh na benga sepo seampon lebat mangkan cak aberba reba di ruah reba masuk akal bulan Ramadan kamatura dadi oba bulan pasah masuk akal karena Ramadan lah karena ibadah pasah latin pondu syawal matura oba aja we oba be syawal sabal sawan matura saban awan matura pada latin ladul qa'dah matura ba oba lani ka kula tak nuk kelamba pikiran apa nasi tak kepe ya bangken kalau kita mare lambak ki kana kula apa oba tak kepe jan kula lah di sok munte bah ngarte caepon polandul qa'dah taselpet yantaran dua telasen sabel ben telasen leraja lah leraja nih kaki masuk akal para rabu mak kocak leraja terasan amra bulan leraja karena nang bulan leraja beda telasen raja
Telasan rajin apa? Idul Adha. Nah, karena terselpit sih, tekipit di antara dua hari raya, maka candring Madura pas bulan Dzul Qa'dah kocak bulan tekipit pon. Jadi nomor tung nih kalau mulu nih kata KP tekipit nih ke bulan Mulja nih kah? Dzul Qa'dah. Nomor 2 Dzul Hijjah bulan Mulja. Le raja can Madura. Nomor 3 Apolong bulan Sorah alias Muharram. Ni ketelok bulan Muljah sedabun Rasulullah Apolong Dzul Qa'dah, Dzul Hijjah, Muharram. Senyempel ketibi bulan Muljah mangken ni kepada Rabu bulan Rajab. Alhamdulillah kuleban panjenengan akompol eka adinto bulan Semuljah bulan Rajab. Dalam rangka apa? Acara Semuljah memperingati Isra Mi'raj Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini peristiwa luar biasa Isra Mi'raj panika para Rabu semi Muljah. Ghairu ma'qul pada zamannya. Sulit dinalar pada zamannya, sehingga banyak orang sejak lakar sebelum tak seneng ke Nabi Muhammad ni kajian beci sebelum tak ngitak babadeng benallah. Kanjeng Nabi kayak Isra Mi'raj mangkat dari Mekah minal Masjidil Haram, mangkat dari Mekah rakira lastana Isya. Anggap belajar mangkat da Masjidil Aqsa Palestina nikah jarak perjalanannya aja saking numpak unta sebulan. Dari Masjidil Aqsa da Sidratil Muntaha ia tasalangi ke peng petok. Dari langi ke peng petok Paleman abali ke Mekah boleh depak sebelum subuh. Kulaku abala Kanjeng Nabi engkulah kakak umat kakak kaum apa Quraisy waktu itu. Orang Mekah waktu itu abala Kanjeng Nabi kula malaman narema perintah solat langsung dari Allah, Isra ban Allah, Mi'raj ban Allah, mangkat bila macan ke tetanggana, mangkat mari Isya je saking mangken angkep na mangkat kol belu. Bah bila sedepak sebelum subuh ngocak orang gila Muhammad. Teko jana gila jarak perjalanan 1 bulan pak Kanjeng Nabi ada bu mangkat mare Isya depak sebelumnya subuh. Padahal bagi orang yang beriman tidak ada yang tidak mungkin. Mun la Allah ngasokanin mungkin. Contoh bilis pakabon lauk. Bilis pakabon lauk. Mun ajalan ke perenduan setahun ki mun depak. Eki na baiki. Pas andi na sa umpama. Kule beri berkat ban Pak Muhlis marin. Sa umpama Pak Muhlis. Sa umpama kun. Karena kiai acara mah berkat sabe. Bade bilis pakampeun lao ongke. Masuk ke lembedena berkat. Kula mari acara mah Paleman berkat pakai boh raja berkat. Saompa mampun cek tersinggungan. Bada pocur tak ada, bada sekelangkong tak ada, tak langkong. Ongke bilis ke badan berkat, ban supir kula berkat ongke ke mobil, mangkat mobil ke perenduan. Ya terban Pak Muhlis karena badan berkata soro beli saumpama dapat ke perenduan berkat toron tepan matoron berkat bilis toron tetemu ban bilis perenduan kenalan bro. Dari mana ente? Aneh dari Pekamban Laut. Kapan berangkat? Barusan jam 10. Loh, mak langsung depak setia ke dina. Engku ya kok mangkat kol sebolo. Gila bentah barjaji bilis perenduan. Tak tahu dia norok motor.
baleman pak moles berkat eke boleh sebilis makabuan lauk norok boleh depan kan jeta temu ban macodin teh kok datang berenduan ki furu bila mangkat ki furu rekol sapolo depan isa tiri ya kileban mon yokor ka akal tibi tak duk keberarabu tapi mon yokor ka iman apa yang tidak mungkin bagi Allah Subhanahu wa taala termasuk peristiwa Isra Mi'raj yang oleh-olehnya luar biasa agung, luar biasa mulja oleh na kanjing Nabi ka ento parentah so asal salat panikaban kanjing Nabi perintah sanapa kali ban Allah banyak si oning pon alhamdulillah perintah berapa kali seket salah toron kanjeng Nabi erok jalan tapangki ban Nabi Musa oleh pun apa dari Allah oleh nyabis ke Allah oleh pun apa kanjeng Nabi oleh perintah solat Nabi Musa sanapa kali kanjeng Nabi seket aduh punya alun nih pada remen Nabi Musa abali nabar nego abali nabar anapa Nabi Musa ummada panjenengan tak kelar kanjeng Nabi ummada kula jara jeger gak soka tak kelar apa jang sikat kali sehari semalam napa boleh umat dembiantet kotet ler meler ini ketambahan dari kula ada dari Nabi Musa ini kata ada nih kak napa boleh umat dembian tak akhir kelar kanjeng Nabi abali mator ke Allah ben Allah didiskon dari seket ke Pak Bolo diskon 10 toron boleh Nabi Muhammad abang ki boleh ben Nabi Musa kari berempah kari Pak Bolo abali tak akhir mendang tak akhir kelar abali boleh kanjeng Nabi terus libaliat dari Pak Bolo toron tolo bolo dari tolo bolo toron du bolo dari du bolo toron 10 dibudin kare lema toron boleh Nabi Muhammad kari berempat Nabi Muhammad kari lema abali tak kelar rumah depan jenengan bahkan jeng Nabi ada bu anak astahi min Rabbi ya Musa kula pon todus ke pengiran lucu arga seket karena ekening lema banyak gelu diskon ya kapran orang awal jual kantoron separuh nikah dari seket ekening lema para rabu todus kula pon Nabi Musa siabali ka Allah kula waktu maca kitab nikah ngaji lembak tatemu ban keterangan nikah kula akretek nang lemat teh mata abeli boleh kanjeng Nabi jak saking abeli boleh keton bakal situng keton lah benderongku prediksinya Nabi Musa tak kira kelar umat Nabi Muhammad benderongku dari seket kali lema nikah ki nabar mata apa yang sembuh kayak tabas kok malu banyak lako duhur mata apa yang duhur dulu sokoje bayan sehari gelo aleng-leng ke timur teh bayan asar mata apa yang kita tedung kok nyata nan gula ada orang tedung cetedung tada orang tedung ada muncul lah ngacum bental merupu bah ngucap tedung pada bandeng bini pada bandeng bini ngandung ke anan ki nyusul ngandung boleh apa candeng dina anan ki nyusul bah ngandung boleh apa candeng dina tak sontul nyata tak sontul sontul lagi engki apa kimbo awak ngako bini nembian cetok nyundul lagi lah kan sallallahu ala sayyidina Muhammad Maghrib tak bejeng aduh jek bayan kok kena kita sempat mandi ya anu Isya tak bejeng tetedung dibudin kina ber dari seket perkara lemak umat kanjeng Nabi ki banyak senaber padahal pon beri keringanan ben kanjeng Nabi ben syariat Islam beri keringanan mun ajelenan oleh ajama duhur bolong ban asar bolong ban oh tak ngiding kabar sekali ria asar bolong ban maghrib jan payah lo ngaji fikih setia ngaji fikih binian nang lagi anja jawaban binian suruh glowing nang dak ada
Melena saya kuring metojang bajang teka glowing muntah bajang. Op. Ayo. Duhur bolong ban. Asar bolong ban. Daiyara. Beni asar bolong ban maghrib. Mundur. Munduhur bolong ke asar nikahnya mana jamak takhir. Mapolong duhur ke asar jamak takhir. Niat taki neng duhur engkau niat mapolong duhur ke asar cokop nikah nyaman jamak takhir jamak kuwa mapolong takhir maka budi asar elakonin waktu duhur. Perjalanannya minimal 88 km. Syarat yang lain lancang mau nerangake tina bagi nak hadiri ini kesenerangake. Alumnian no koya gini ka bagi nak gini kesenerangake kula kun kisi-kisinya bay. Introducing pengenalan. Mun asar bolong ka duhur kocak jamaah takdim. Anapa? Karena asar polong ka ada jamak mapolong takdim maka ada elakonin waktu duhur. Mon jamak takdim duhur kada buruh asar bentak oleh sampai sana apa. Jadi bedi ngolok salam langsung apa jang asar nih kamu jamak takdim. Tak oleh ki awirit, tak oleh ki umum apa boleh pakai gentangan, tak oleh. Mon jamak takdim langsung mari ngolok salam langsung sholat berikutnya. Mun jamak takhir boleh yang mana saja. Kade mau asar kade monggo, mau duhur kade iya toren. Mun jamak takhir dan antara sholat sedua tak kotutulian. Misalnya piana jamak takhir duhur ke asar, abajang duhur kade mari ngolok salam bagi ada ki aroko ki ada ma oleh. Mari kini ka abajang asar oleh mun jamak takhir. Boleh maghrib bolong ban. Binian. Maghrib bolong ban. Isya bolong ban. Mau ngajak subuh kotop di mic ben kok. Bada jamaah takdim, bada jamaah takhir keng mun isya bolong ka subuh jamaah juga. Beri keringanan ampun sareng Allah Subhanahu wa taala. Lebat syariat Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sepa rakaat oleh cetot. Kosor ringkes. Sepa rakaat dadi 2 rakaat. Setelah rakaat tak oleh dadi 1 rakaat setengah. Napa boleh subuh bah dadi 1 rakaat tak bisa. Saya bisa namong duhur dadi 2 rakaat, asar dadi 2 rakaat, isya dadi 2 rakaat. Nika pun banyak diskon keng mana lah karja. Debuni Imam Ghazali ke santren para Rabu. Debuni Imam Ghazali ke santren acong apa perkara si paling gampang. Santren jawab cem-macem, debuni Imam Ghazali jawab nabaan bener kapi keng bukan yang paling benar. Kenapa Imam Ghazali perkara si paling gampang, dawuh Imam Ghazali perkara si paling gampang atinggal salat. Cek demang tak ruwet sekali. Eki napa iki? Banyak saya tinggal salat. Sallu ala Sayyidina Muhammad. Perkara paling demang tetapi ancamannya paling berat para Rabu sami mulja. Orang asolat nih benian pikir diancam neraka, apalagi lah karta asolat. Dan kula ning maca keterangan orang tak abejeng sekalian nyaman toles nang elabengah neraka. Ni kata abejeng sekalian. Mundu kaleh toles boleh, telo kaleh toles boleh. Mumpah benari kejak seposa beng-labeng neraka. Na'udzubillahi min dalik. Sehingga para Rabu salat pu ampun kula ban panjenengan.
salat pu ampun kula ben panjenengan monggo haji libalian umrah libalian ahli puasa sunnah zakat sedekah keng pe jeung la colak de artena jun Allah subhanahu wa taala. Nikah le oleh kanjeng Nabi si paling utama salat. Jadi malam ini kita berkumpul di bulan yang mulia, bulan Rajab, dalam acara sejukan mulia peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di tempat yang mulia. Nika montolos masjid, montolos dan enten gulih torcatoran gi buru ben pane apa ben para takmirnya kak dito masih pon apa iki ya Jumaten tak pon apa cuma cek pon wakafnya dimin musola pon apa cek pon. Jadi kayak itu bentuk butuh pembahasan lebih lanjut tentang perubahan status ke masjid. Terlepas dari itu, saumpama kak ditolak masjid, kula ban panjenengan badhe kenangan semulja. Nikah, mun masjid nikah, bagian sehat tau le itu juga kanjen nikah. Mun masjid, orang head tau le badhe dalem, badai sing ngocak ke kula saben cek pon seharam keh mon rakira nyap se mon rakira nyap nih kebeni mon nengeneng tapi mon lebet se oleh orang head lebet dalam masjid beni nengeneng ingat apa contohnya lebet masuk esetong labang keluar dari labang berikutnya nikahnya mana lebet. Okey, kamu ke lekuk mun membeda acara boleh beda asin kan jadi kan. Suap jong meni bolan lampu jong. Iya geng kelangkong bek solap cet ki puru sembi. Suap beni solap jan kula suap. Aduh, ngebun boleh ka jamat. Pak badagi kacamata online sebedengak nih kan enggak mobil timun berembun kare pecek bahasa nih ke TV ini ide mungkin bedereng pakampuan lauk saya kreatif agak baik kula melihat ada kursi anghui bateri berak kayak long sallu ala sayyidina Muhammad. Mon lebat oleh lebat ko na apa enggak misalnya kanja bun berada aja kasa beda labang kan keluar le masuk di labang di timur keluar ke labang berada aja korja neng lebat boy mon head oleh korra kira tak nyap cap mon tarotut nikah napa agar leger masuk dari labang yang sama keluar dari arah yang sama nikah tarodutnya mana koma pada benengeneng haram tekah pon tidak dikhawatirkan nyap-cap buntun pon seken toroen altiko bakun haram mon hanya meneng dalam masjid junub tak oleh neng dalam masjid tak langkong le ale tukang adan monju nop coba ke masjid kring jangan bel adan lah kena pak ke mandi gelu bumbu ki lagi namun ki berapa long benempian ada tukang adan lagi nempian alhamdulillah duh saya kelangkong Marabi ni banjong. Oh mak buruh. Marabi Dapat telweh ya. Mon ngare kok to kok bah beneban ya si enangin. Kelangkong. Aro marabi ni ki buruh. Tertulia baju. Para kiamat diriwayatkan bahwa Dajjal itu jomblo
cak tadi pengikut Dajjal. Jumlo ni katanya Nabi Isa ketika diangkat oleh Allah dalam keadaan belum beristri, kelak menjelang kiamat Nabi Isa ni kayak patoron pole ben Allah ni kasih lakonin kada ben Nabi Isa abini sih gonggu. Iya cocok ya. Sip tertuli paju. Amin. Ya genteng nak kan ndak remeh bini andin nak. Sallu ala sayyidina Muhammad. Nikah teti haram mon kecuali Nabi Muhammad. Seumpama Nabi Muhammad ni junub nang ilem masjid ni kata haram. Apa napa kiai? Karena muljaan Kanjeng Nabi tebeng masjid. Mun Muhammad dina coba. Nikah masjid mulja. Sallu ala sayyidina Muhammad. Di malam yang mulia luar biasa lengkap nih kemakin nih. Bulan mulja, acara mulja, tempat mulja, malamnya mulja. Malam apa makin? Malam Jumat. Malam Jumat nih ke para Rabu malam semulja tak urus napa Jumat manis, Jumat payeng, Jumat beki, Jumat kelepon, Jumat anu tak ngurus. Mak berde Jumat kelepon aku. Tak ngurus, sepenting malam Jumat. Mon erengking malam paling mun siang gelugi, siang mon erengking. Malam mon erengking, malam paling mulja ni ke malam ketika Nabi Muhammad dilahirkan lambe. Ni ke malam paling mulja. Dan itu tidak akan terulang. Karena Nabi Muhammad dilahirkan hanya sekali. Limited edition. Barangnya terbatas, hanya lahir sekali Nabi Muhammad dan kemuliaan itu tidak berulang lagi. Bahwa peringatan Maulid tiap tahun enten tak pada kualitas seben ketika Nabi Muhammad lahir. Di malam paling mulja adalah malam ketika Nabi Muhammad lahir. Nomor 2, malam paling mulja adalah malam Lailatul Qadar dan itu bisa berulang tiap tahun. Bulan Ramadan ada Lailatul Qadar, bulan Sabal ada. Mun Laila banyak. Mun Lailatul Qadar bulan Sabal ada. Kune Ramadan dan itu bisa diharapkan berulang lagi tahun depan. Malam paling mulia yang ketiga mungkin nikah malam Jumat. Malam Jumat apa kiai? Bila baik malam Jumat mungkin malam Jumat bakal datang, malam Jumat si telebat nikah malam si sangat mulja. Makanya kulo tak pati sepakat kasa kadang nang Facebook nang medsos kasa malam Jumat malam sunnah Rasul kulo tak sepakat. Anapa para Rabu seolah-olah malam Jumat kun kangkui ibadah ngak kini kemelolo. Tak maca Yasin tak maca Kahfi. Baku na mentet selontet melolo. Magela benar teman. Sallu ala sayyidina Muhammad. Sambil jangkolang ke Kanjeng Nabi menjela bolong lah bolong tau sabi nyambi sunah Rasul ku apa kalau masih tero tau sadet tau selem Jumat mi kerker ngerti kipon tak ada yang bahaya. Malam paling mulia malam keempat, ranking keempat malam paling mulia adalah malam Isra Mi'raj. Kapan? Dulu ketika Nabi Muhammad Isra Mi'raj beni samangken beni malam tanggal 17 si bakal datang beni itu hanya peringatannya. Hari yang paling mulia yang pertama Yaumu Arafah, hari Arafah tanggal sanga bulan Dzulhijjah dan itu akan berulang tiap tahun. Baik panjenengan sedang wukuf di Arafah atau punten kaito tanggal sanga tidak mengurangi kemuliaan hari Arafah. Hari yang mulia nomor 2 hari Jumat. Hari Jumat nih kenyepet nyanduh malam ngening juara 3 siang ngening juara 2. Malam siang paling mulia yang ketiga
Idul Adha. Yang keempat Idul Fitri. Kengkun orang beriduan Idul Fitri timbang Idul, padahal mun aja muljan Idul Adha. Keng orang keriduan Idul Fitri anapa polana bedetapah sebulan. Puasa sebulan itu katon atelas ongku. Mangkan kula sering ngocak mun seta apasa atlas takan atlas takan anapa ada tapan sebelum mun telasun padu mangada kita sebulan ngudi nemik Allahu Akbar apa jong nang da ada capa sarong minta temu ribarin dak nyungop sekali ke masjid ya lebenden anda kan hati bang masih tak nyungop sama sekali pon nikah jadi kulaban pancenan makin ada di malam yang sangat mulia malam Jumat miladi kak dito para Rabu nikah pon aja 40 menit kula sekejaki miladi kak dito para Rabu sami mulja estonah peringatan Isra Mi'raj kak dito mengingatkan kulaban panjenengan sedaja untuk lebih memperhatikan sholat abali kasekela untuk lebih memperhatikan sholat karena ponapa para Rabu dabun kanjeng Nabi dabun Allah dalam hadis qudsi paling semantang kabul kang kok wa huwa sajidun paling semantang kabul kang kok ketika dia sujud artinya ketika sholat panjenengan andi masalah andi problem mamatul ke Allah ketika sholat andi otang banyak kabala ketika sholat kocaki mun kocaki betal ba jangan sampean pah sami Allahu liman hamidah ya Allah hatin otang je banyak betal jagal vokal ketika sujud tambahin ilmu atina doa ya Allah kor tak tepan ngimamin lah mun ngimamin tak oleh jeng malajeng tanpa izin dari jemaah mun ngimamin tak oleh jeng malajeng lebih dari lakar syariat aki tanpa izin dari jemaah tak kok jemaah bedese keburu bedese ngejek aja entar ke masjid tak aslina aben tak nyaman resah aslina aben kebelet aslina aben tabun tepan geruwek tak nyaman ejek aja mangkan imam yang bijak benih pasti bid maabid nah tarawih boleh ini keberapa asaan boleh kita langkong ki imam cok pateh wat megawat Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin mun pahngak kini kang imamin tarawih laku malam elang makmum begini eki na baiki iya keng cok tak santa balik amin Allah Akbar Allah Akbar pasantaan benajam nyucok standar aswaja ahlus sunnah wal jamaah asal wajar saja kugeng apa dar standar sabias oh muni Mekah lain muni Mekah mak lain gay orang jen majen larang intara bejeng ruah kau beseng ini aki Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin sampai malam buku besar apa jen majer larang intar ke Mekah intara bejeng mun rodinaan kena iki je tak santa tas elang tumak nina tas tasani serkia kanji terawin biasa sanapa salam 10 engki kan 10 salam terawih nah standar bagus jabar petabar maksudnya kiai kulan dikenalan bahaya petabar ke jemaah karena Arya ulama beda pendapat kuasia are bade sempak salam bade 10 salam milih sedima ban iya orang beri pilihan iya mon parlo tarawih penjanja ke gua sambil tidak ada beda pendapat yang muktabar sebenarnya 4 salam itu qiyamul lail fi Ramadan wa fi ghairihi
Ramadan ben luar Ramadan bertimpa salam itu bukan untuk terawih sebenarnya. Terawih nih kan Mekah heuy bararabu sekenang na Wahabi Mekah salam salam pada ben kita. Malah mun aja khilaf ulama bede situ lekor salam. Ada siapa salam ada. Ya mau nama tahu. Bede hilap ulama karena hari bede pak salam bede 10 salam milih si dimah ya milih si lekas mare. Bon jawab sallu ala sayyidina Muhammad. Aja jawab kok lah. Salat di salat kemanin ongku para rabu sami mulja kemanin ongku. Panjenengan andi masalah mamatul ke Allah lebat salat mun tepan katibi pamatul ke Allah. Apa je asojud ni ka oleh pelanceng sekenceng ambiat. Tambahin doa ilmaten tak tahu cak Arab cak mathur kore ilmaten cak ko caki kore ilmaten asojud nyuun ke Allah cak mamatul Facebook cak mamatul ke status WA Instagram Twitter lah bo mau nato karben lagi nah aduh kula sekut tetemo mari nato karben lagi bahas status aku lelah dengan semua ini. Masih kurangkah pengabdianku padamu mas? Sampian status neng medsos bukan solusi yang datang tapi buaya-buaya datang beja ketel jalan beja lek melek sini dong cerita sama aku lajah wajah ngerti bu ngerti lek mana dia masalah cak toles Facebook kan ngapa lah pokoknya cak sebab ke medsos betul lagi ke Allah andi masalah toles status datang saja situng sebenarnya enggak enak tapi aku pengen bantu kamu ikodah kakan saja Eki nama Eki dan insyaallah mau jamaah masjid Baitur Rahim ada vajen ini kan tepan kita kepi sallu ala sayyidina Muhammad sallu ala sayyidina Muhammad maka jaga sholat engki mematul ke Allah eman tapi sebelumnya dawuh Kanjeng Nabi awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-sholat sepertama yurus ben Allah sholat fa idza sholahat sholaha sairu amalihi mun sholat mapan seteja amal ibitong mapan ben Allah wa idza fasadat fasada sairu amalihi mun rosak sholat ibitong rosak seteja amal lah maka sholat harus memenuhi syarat dan rukun ini kebagi neki hadiri bengki ke hadiri kan kita beda madrasan nah kelak beda penobatan apaan kan beda madrasan dia kana angki ajari syarat sholat kudu ngadep kiblat badan kudu soceh dari najis kudu soceh dari hadas angkui senotopen aurat ketemu enak temu ingat kan notopen aurat lagean aurat lagean kan kama bucil jan jaga apa kamu na jawab pemare aurat lagean bucil jan murti mun aurat takun bucil tetap handi plus lah mare bucil lah marah kok cocoh kan kamu orang telagian antara bucil mata kaki di mana mata kaki mau bucer aja mata kaki oh jomblo ma baina surra war rukbah antara bucil ban mangkana abajang lagaan asarong pokok no tebucil ke bebeun beben toot sabon teka ayat tas ta angkuin apa keng saragel lucu entar wali mateng magenteng bahnya bis ke Allah wa kuna kaos oblong lah temu ingat masalah aurat da para lakean se ahli hisab alias tukang rokok
biasana kalambina bedeen burtoan, sarong bedeen burtoan, terutama mun rokok nganggo ceng. Kula lambak ki rokok po tian aman sarong tidak cengken ada tidak teklete mungkin au rokok sebeda cengken enten bur ngabalani ka beni minta rokok mari beri pon men Pak Muslis gila pon mari beri mari du beda bro du beda ya perkara beda si tak terima Pak Muslis kuna beri du beda tambah neben kok ya tore op sarong kadang burtok mun sampai mapadeng bernana kolek nikah tak hanya menutupen aurat misal kan je bernan kolen padeng nikah tak nutupen aurat mun kula nikah sarong kula banyak buruton nikah pada rem kiai nikah mun tak olah bag dalem keneng nah lah mun kula nikah tips sih kalagian de tips mun sarong burtok mun kula aduh mun mate etise iya mun kun burtok sekalian pas mare mumpah belian jak hampir tiap hari bertambahan bulong nih kabar mumpah tisi melolo siapa sih kelar nisi benare maka kula ngakui cara dak rem kiai ngakui isolasi lakban sejeleng ngalak sekuni mon bulong inga kira inga pendol korek kasa lakban rajaan sekuni tempe lagi lakban sejeleng kasa para Rabu biasa nas teka esa tak loso abit selocotah mun tak nemu lakban kula ngakui handi plus kalak cili dia melolo obat itu yang kui nah apa je sarong tak kayak cetak toto pak nikah banyak nikah berharap nikah mun tak nikah beda nikah banyak kula berharap semi mulja toh hurto kadang kiai buru ngakui le 2 hari pon hurto kelampi nikah aduh hurto melolo yang kun mun kelampi tak pati urus tak terkait ben aurat pola na para Arab lah nikah ngas teteh kadang orang asolat tak ngas tete kenikah kula sekut malah monten kula tak kenal motor pada orang asolat setian Pak Furto maaf Pak bolong oh iya mun ngerteh tuh ngalem tak ngerteh terus apa aja ya kendan kok bukan lama depan kula le alek boleh dat ngodedan kok sekut le badana kanak mun ngakui celana apa setia osom setia anro benikat bre bade cek nek gini pensil lah celana pensil lu kan cek ngepes mun begi celana begi pak atas di atas na bucil ki bisa mun celana pensil lu tak bisa cekai dina ya tak bisa aja lah aku sering apa jang ibu dina kana ngakui celana pensil ting aruko pangapora karena nih kan cek ngebeben para Rabu kadang koncon celana dalam menyongol dari celah celana bisa dibayangkan itu tidak sah loh kan beni bucil saya maksud beni kun bucil malah bucil dan sekitar nyari terus ke baba nikah auratnya mana paham iki nah ini kan ngas teteh takok kula ban panjenengan bejeng abejeng depak kajuna Allah catat nede sekali ya Allah kula rajin abejeng ya Allah catat ban malaikat mata dak catat naik ke bala ban malaikat tak sah setuju salat tah ngas teteh pon bini alakean binian aurat binian kama seluruh badan selain muka dan telapak tangan sip pendenan berlagan lagi ada jawab bucil lah makin kula tanya ampian oning bata semua nikah dari tempat tombun obu terus ke nikah nikah bata semua teti nikah kok tutop mengko tepan do ye foto ben kana tepan iya lah tak harap pak teti nikah napa nikahnya mana nikah nih pedean benih pedean iya pedean ada tak apa semua teti kok tutop makin kula tanya nikah buat apa semua
Ibu din ini gini, ibu din cangkem ini. Muah apa benih? Mun benih muah harus ditutup atau tidak ketika sholat? Harus ditutup atau tidak? Mun benih muah kau tutup na benten. Tutup mangkana mun aruku. Kau jaga gelak-gelak kena. Angkau are nerang hina. Tore. Sekapra kula sisekut nganale orang bini arupo mun abajang senikah. Ah. Kau gelak-gelak banja sang laki sunat kau ban. Ngerti? Bawa ini penting nih kak. Lah, badat ada. Padahal ini harus ditutup. Tadi mau nak sholat rokon kutu senikah. Loh, serius nih kak? Kutu senikah bean rokon. Mun senikah ada aurat yang tidak tertutup. Tak langkong lakian. Paling ngoning dak beterbinin, atau beteritan binin, atau berkeluarga na panjenengan. Mana biarok kau tinggal sholat kutu sekat itu. Tak lebur kiai taratin torat. Mari peni urusan datin taratin ria. Perkara mereka hujang pada iya boleh kendaan. Ngerti? Ngerti? Boleh. Palengenan mon binaan ngaku ruko palengenan mon pahngak nikah palengena bisa tak sah hujang. Anapa? Nikah padang. Jadi mangkan ruku si kona kan sabu ruku si mangkin bareng sebarang model lah. Dek barin bareng beri ruku ke binin gula seroja angkui pun gula. Anapa? Tipis gelu kain. Padang bernana kolek tek beki nomor tung tak sah nomor 2 tak hosok ke gula. Jagelaban. Tak hosok ke gula. Paham makmum ke gula. Oh, tinggal rokok alerek ke ton. Jawah ngeradeng. Hukah. Mau tak ningjeng lancungnya. Sallu ala Sayyidina Muhammad. Mangkan si kona kasakan pelanggan badan apa nah? Telcan tele pakai ke ima ke jempol atau buka tonjuk tengah lu nyaman ngangkat tanang tidak mengelusut. Ngerti hi? Nikah jaga sholat. Tuh nikah kita ada pakai inti nih kempon tadi yang lajang. Mun gorang jeng boleh. Sejam bon belum ke gelak kalau sangat ngebes jam mungkin kalau sangat kurang 3 menit. Hah? Iya 5 menit lagi. Cokop pria marina. Pon. Dadi nikah masalah sholat. Dadi ngastete ongku para rabu eman. Cek pon segala paling semaan kuleban panjenengan da Allah adalah ketika asolat para rabu sami mulja. Nah terakhir rasana kuleban nempiankan abojeng pon mulai lambok tagi. Mon parlo kita belik pon abojeng. Ki SD pon abojeng, mon parlo ki TK pon abojeng. Masa bejeng aku leki TK pada ben mangken ketika andi kompoi pon masuk TK. Alias deremah pada tek itu mau kocok bunggil lah. Maka ngireng tingkat aki solat kuleban panjenengan emo lain kalaban ajar khusyuk. Ajar khusyuk ni kemalah cek beratin apa nitia Karangkong. Bismillah. Rat dari nah melarat khusyuk nih kepada teka ampian teka aku lek tol kocak Kiai Haji Muhammad Zainur Rahman pengasuh pondok pesantren tak khusyuk apa jam billahi melarat gak cerita aku lagi cerita aku lah kula cerita yang lain karena khusyuk nih urusan ate kula tahu nih kula cerita abad tibi nggak mangken jenuh jenan iki kan
compok bedesantrennya mana afil. Insyaallah Pak Muhlis tahu. Lulusan tahun kemarin Pak. Itu semakin afil nikah tugasnya sa kalampina kula. Jadi yang sa kulaku benar-benar laku cemor. Lah kula hujang duhur kula ni gala kula. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Kretek apa? Colok tahu be. Bismillahirrahmanirrahim. Ateh mak resek. Colok alhamdulillahirabbil alamin. Ateh mafil mak tidak lebat. Allahu akbar. Aduh mangkannya satang kelampi sepote sami Allahu liman. Tangkalam pisi pote Pak Empak isa sagala. Allahu akbar. Kok mangkan deki konjengan ke Pak Muhlis. Allahu akbar. Pah kalampi mu pah tak kereng dak remah. Allahu akbar. Saumpama maksa konjengan deki setrika ya bisa kia keng bedeg. Allahu akbar. Mun bedeg baun tak nyaman. Allahu akbar. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Cap jemo. Cap jemo. Neka kula. Billahi beni rangarang. Tahun ning menempian ibar saran tulat tak ketibi kok mangkan jan renggon lagi jan renggon mon andi barang tal salta sengsal kiba bajang iku eta mo biasan mari bajang bah kering beni bajang hebat keng bajang salbut kelu Allahu akbar. Bismillah. Ateh di kontak lah. Alhamdulillahirabbil alamin. Masih sebatas meja tak ada. Allah sami Allah sare nang pakai nak lampit ada. Allahu akbar. Kok padahal biasa ni sabak nang ilem ca. Allahu akbar. Singa mereka main kacong. Allahu akbar. Tapi kacong tidak nyelonot sekali kala. Allahu akbar. Assalamualaikum. Assalam. Oh iya sabak istin TV. Kuah. Kira baik ki? Bada. Iya kok. Nama tasa asa keng solat tapaut ngerti tore kula ban mangken nyoba dek remacaran khosok mun khosok nih melarat keng bisa dicoba kula tepan alate mangken ajar khusuk tore areng bareng siraoning sampean terima kade beje ngeben Allah kula kengain ku lagu swarga tore ajar dak remah ngalak gempang acara si gempang untuk khosok lah ingat sik empian mireng suara mangken le ngecepek ini ke suaran son apa suaran kula suaran son apa suaran kiai hadirin ini ke suaran son apa suaran kiai mengucap suaran son tau sangu jengkok jeng salon bae suaran kula keng muntah ngangkui pengeras tek keding anapa ngidi ngagilakon ekina baiki ason ni kamanya manyareng le asolat senika kia semacah nikah sekeluar kelesan son ngerti sekeluar kelesan ketika macam fatihah ate semacah Bismillahirrahmanirrahim keng pakeluar son karena syarat salat potoy keding tibi bacaan naga kaweng tibi jadi son ni kakun semaca ateh son keding Bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin kula sering nyoba nikah alhamdulillah sukses khosok keng tak full kadang kun fatihah nah melolo khusuk kadang kun sarokaat pak rokaat enggak kafil boleh kadang kun rokaat dua rokaat enggak kafil boleh pendenan pede terima dua rokaat keng beda cara untuk sholat sopaja terima berjemaah dak remah kiai ini ke contohnya berjemaah misal ring kalemah kula imam makmum kesan apa kampah kalemah ban kula ngimamin kula kun hosok sarokaat rokaat pertama ngimamin isya kun rokaat pertama kula si hosok 3, 2, 3, 4 tak husuk sekali makmum sepaling dajah kun husuk rokaat kedua rokaat 1, 3, 4 tidak husuk
Dilaonna khusyuk rakaat ketiga saja, 1, 2 dan 4 tidak. Dilaonna hanya khusyuk rakaat keempat, 1, 2, 3 tidak. Sebaling lao tak khusyuk sekali. Tapi di mata Allah bukuna sekampah terima kasih jeung. Sekalema terima kasih jeung. Barokana berjamaah full terima 5 rakaat 4 rakaat terima yang khusyuk saja. Ini kepentingan berjamaah. Jadi mangkana para Rabu usaha aki sak apa saben bekton aku leban panjenengan bisa berjamaah. Tak bisa berjamaah ke masjid, tak bisa ke langker, olok rajina, olok potrana, tikanin keluargana salat berjamaah. Insyaallah Kak Dintoh minangka bentuk pengagungan kuleban panjenengan da leolena Allah, leolena Kanjeng Nabi darinya bisda Allah perintah Isra dan Mi'raj. Kemuka kuleban panjenengan sanak foto kuleban panjenengan erak saben Allah jagaban Allah kuleban panjenengan sanak foto peteti orang-orang seistiqomah aja ge salat. Amin Allahumma amin. Sakak Dintoh pamator lebih kurang epon nyuun seporengki jak kaja mi bade support lopot bi terlebih sapora aki engki kemuka kuleban panjenengan gempang sapora sareng Allah Subhanahu wa taala. Muka teti ilmu se manfaat khusus pribadi dan kula sareng ajunan sedaja benak foto kuleban panjenengan sedaja. Amin Allahumma amin ala hadhin niyyah wa kulli niyatin shalihah wa ala manawasairu salafuna sholihin wa ila hadratin wa ala manawasairu salafina sholihin wa ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik subhanaka la nuhsi thanana laka kama sanata ala nafsik falakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu idza radita wa lakal hamdu ba'da ridha. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin wa shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fi kulli waqtin wa hin wa shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil malaila la ilaha yaumiddin wa shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin hatta tarithal arda malalah takhrul warithin. Assalatu wassalamu alaika ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Allahumma inna nastahfiduka wa nasta'udiuka diyanana wa abdanana wa anfusana wa walidina wa zawjatina wa auladana masyayikhana muallimina wa talamidana muhibbina wal muhsinina ilayna wa amwalana wa ahlana wa jama'a hadzal masjid wa kulli syai'in a'taitana. Allahumma ij'alna wa iyyahum fi kanafika wa amanika wa yadika wa jiwarika min kulli syaitanin marid wa jabbarin anid wa dhi ainin wa dhi baghyin wa dhi hasadin wa syarri kulli dhi syarr innaka la kulli syai'in qadir. Allahumma jammilna bil afiyati was salamah wa haqiqna bit taqwa wal istiqamah wa a'idhna min mujibatin nadamah fil hali wal ma'al innaka sami'ud du'a. Wa sallallahu bi jalalika wa jamalika ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallim ajma'in warzuqna kamalal muta'abbadi lahu zahiran wa batinan ya arhamar rahimin bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin ila hadratin nabil mustafa sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. Akhiran wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.